Dobar dan, moje ime je Alen Bel, sem vodja turizma na podjetju Kolektiva. Tukaj smo se zbrali v čudovitem kraju Pribram, kjer se nahajamo na objektu za športne navdušence. Samo za vas smo ekskluzivno v Sloveniji pripravili posebno vožnjo z super športnimi avtomobili, ki si seveda lahko gledate tukaj. Seveda boste imeli možnost spati v kraju Pribram 2 nočitvi, ki vključujete tisto vključene v kupono, in pa izbrali boste lahko avto po vaši želji. Sam sem izbral tega lepotca. To je Lamborghini Gallardo. Tukaj bi prosil tudi gospoda, if you could please tell a few words about the characteristics of the car, of the Lamborghini Gallardo. Maybe how many horsepower does it have, or how many seconds does it need to reach 100 kilometers per hour? The maximum is 325. And what is the number of the horsepower? Lamborghini LP 570. 570 horsepower. It's enough. Yeah. Okay, thank you very much. So let's try it. Let's see it. No popojdimo. Okay, I can drive it. Let's go.